Right, ni tariki mweri niyo mbere mwaka yongirele 2023 kana 2023 nkairegira nwithirite nindi mwaka kwithirite kiambireria boya na ninkwambirie na Nteto chietu cia Weru Thaa Mugwanja mbitwa PHINEAS. IMAANA tukiambireni ati nindi ya Kenya kuma kona mwanya bonanitie wirigiro boba mwaka yongirele 2023 kwithira nindi yo agirite na kiya kubwa kimantu mwanya bakiria Kenya barabara yakinyite muithone yomwentere cia Embu kenda ukuyira mwaka yo mweri bwite baina wirigiro kinya mantu yegi biachara ya kethira ya kiagera mwakene yo mwaligetu Nteto rita mwanikyo mushiri na utwambiria chio. Ekari a kaunti ya Embu ni marugitie mwaka miena ngurani ya gwikenia thiini wa kaunti no na engi meciiri kwao. Mwena wa mutito wa Njukiri thiini wa Camp Dunda andu ni meyumiritie na njira nene gwikenia na gukenanira. Families wamejitokeza vizuri, so tunashukuru kwamba at least this year tunaona kwamba families zimeanza vizuri. Wametutembelea, watoto wameweza kuexperience zile vitu tulikuwa tumeweza kuwatayarishia, the likes of bonfire as families to bond. Tumefanya pia fireworks, tumefanya clients wenyewe wa experience kuwasha bonfires and even the fireworks. At least they got that experience and they are happy. Na varia ekari mari na mwirigiriro ati mwaka uyu muceru wa 2023 ni ukureta maundu mengi mega kuona ucio uravitukire urai murito muno makiria mwena wa thogora wa muturire. 2022 was a tough year, but I have my expectation that 2023 will be beautiful and brighter and with good opportunities financially. Na 2022 haijakuwa mzuri vile, lakini tunaomba 2023 kuwa mzuri kwetu. 2022 ilikuwa sawa, 2023 ni mwaka ya kuaso. Tuna expect makubwa. Serikali ni mpya, mwaka ni mpya, so tuko sawa. Guku munini wa county commissioner wa county ya Embu mwena wa Embu North ni wa William Owino akiuragia ekari a miena yonthe wosakanya ga gutethekana mirandi ya thirikari mwaka uyu niguo kwagirithia muturire wao. Mwaka huu tunapoanzisha, tunajua serikali imeweka kipaumbele mambo ya kiuchumi na vile mambo ya kilimo. Sasa kuna ile subsidized fertilizer ambayo hivi karibuni tutakuwa na mafunzo kwa viongozi wa kama assistant county commissioners ambao vile wataenda kuwafunza chifu na naibu wa chifu jinsi ya kupeana hiyo subsidized fertilizer ili kuwezesha wakulima wetu hasa wa Embu North sub county waweze kuimarika katika kilimo. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Nangena ko ni ati nindi ori wamba bandiria bwonekete ochokera mukuru kana mukarigite wakanja njori kumantere chatiania na ariretie ontobo akiaria thinkei mwechekene wite nende county commissioner wa county Meru na kinya county Isiolo bapatire kwetha baikarandi kendo tiere bakuria tara kuthiria dine Kelvin Kimadi na utwandeto ikinya ya bure gukareka ngwataniro yacokera kiria atongoria Meru ruri mukarigiti wa kuruba kanjwe njuri cheketi ya Steve Thinkei mucheke na arombete buru atongoria Meru baria nene ya minister Mithikali Nturi Senator Kathuri na Yumbe ushwanjirira bakawathania MCAs na governor wa Meru Thaa. Tawoni kibandi waisi indungamirite county yetu miaka mingi ndari chairman for around 2 times na kintukira mbumba koromba mwanka Thaa nkarita mukuru nkarita muntu umbite kutongeria de chairman ndenda koromba muno muntu ta Kathuri murungi no turakora kuri na ndenda koromba timu yawe ya bamutunga ba Mithikali Nturi na MPs bara batari chairman wao na Kathuri leta MCAs bonde na itekinya kawira mkulo wikiri boko ni orethi ndwanda ciatiania na arami ankene ya county ya Meru na county Motori ya Isiolo tonte ba nyambe na Northern Grazing area kuina thina nene muno kufamia wani mifugo ya kuma kuntu kungi
ike ya gwetu tariu na nĩ batu tũraikĩte mikakati imega muno ya urithi nikenda tubanga ura ng'ombe na mburi ndithia cietu tukuria abo bwega indi mantu yothe yathukire no bantu bara bakuya batina rotha bakiaruterero turwa Northern Grazing Area batu kwa kana boy na isioro na baba kwa manjira karipatule bakuwitha makosa tanande kwa kinya January 15th no tuba wache mibango kura tukarithia no tuba kufamiwa ni kaunti rengi jirani bake kuthukia mibango ara turabangite ntiko meanato waikia ng'ombe na riwiro mbaria wenene kiri county commissioners babo baileo Meru na Isiolo nikenda imitaratara ikiro ya urithibu kuthiatirwa nikenda kurira ndithiri kuma county ne ya Meru kiutata na watho turakirukira county commissioners wa Meru na Isiolo na turawa mifugo kana ng'ombe ira ikauma rutero ngi ikeja itekirukirite kiri committee ira toikire ya kuru nikenda tukamenya utaratibu kitha kuri irio biko biko bira tuka ng'ombe cietu na ira kitha kuri surplus irio uratumba witikiria batiko thiata cherie na kuno to cherie toikire na tura sainanira na county commissioner Isiolo na county commissioner wa Meru itukwenda mwaka mweru wikinya tuithe tukiona ni tumige utuma implementation kana mantu ara twa itikariririe nkiripotera Weru TV kumatiania mbita wa Kelvin Kimathi Tukihuma naone ndiye kungino kuneti kunikemwe kumanterechia kangeta na rieto kangeta muichiri badere bakia mwana kurike murandi yorabambere akwemi akia 10 midhiru murandi one ndiyo ariyo waka irasi beraba kwirigira bikedera bitedera kyabone ne kuthom midhiria anabarabate guchumba ekundiki kiramuno mnone kie kurundiwa bakromba ninde dirikare na kinyanto baindi bobo kutonyera kendotetheria anaba ne kundi kijekene ya mwiso irikiangiva kumanterese kangeta geshone mbunge kia Igembe Centro kira kitongeretwe ni mukarete o Jane mwene Meru baba inge bobari ya kuruntiwa baraba trimanite kudharima nyumbera bakitere ya kulitanira na baraba umetenja itio siomba ngwesi otumanguo na kinyosu kira njwere mwako bakuwa ni bajokite kaita kara jaka meake ya kumiojo waka na kamuthitho karabethero baisanga ya kundi nekio Bunga mwaka yo 2009 tuko anjiria grupu eye nebwithetie mantu amanene na niguo ntukwiko bacokeria nkatho baina nyumba barakirire ndi niona ni uraya wa 42 by 22 ni nyumba yena sarani 21 ni nyumba yena into mwanya tuthurite mantoni amaingi ya kuthomera ciginyana betu na mathina amaingi gukiuranga gukara tutura ndithangi na kuremia tugeana into temwe guru kinyomwe utitaguri munde no muntu kenda na kintu ya kuthomethia metu tega bare oitonga ni kabaiye na baichiwe kabisa batethi kinyanto barabai ome ye kundiki ko ne kundikira kiri tethi community jonde tonto wa tibonkaki beretio save kuruba na ichiringi ithano mwanka bakahakikisha muntu community na tikare we kundi aita university kana aita chukuru iraremerio ke kuruini ibaya tena inya nene muthenya no tuku na itaronde baria ponte baria wea ni atia ikundi ke weta no kwigware no muno bara twena ni ngekuruntiwa ba turi around ya na nyingire bari wa baiteta che muthenya nae na utuku Pastor Msagatobu wa kanisa ya Baranga ya PCA na tarerete atomikia kutharima nyumbeje orira memba batarerete thina ira bakulukira nyumbeje umuhimu ba kumetharima ikundike kiamberie misingi ne ya murungu kitete kuraya kuno ntoba murungu ibeta kinya kuyoya ulaniri ibeta kinya ku fast kwa hivyo nyumba eje imwathani batethetie na bona iboya ikiendelea barie kiuo kia murungu nontu no wa utethio bo na batu tuingwa kinya atongeria twina thina twasina tumba kurombera na baba thoma na muno nkoroki mathina yara twina yo ni yana inya bara tukuyukia be ya kuthoma buate bubwa ya ntu betu ana ube aba ya bara na ekomi nyuma ya itarite tha uko kona umana aero kana wa bethere nya be na twana kuo lakini ndotere ha twana na twina situiche twana ni gutharimwa thina irengi
gute mbeca cia bathoma acio tukaurie ndi na tuwita kuromba ekuru babe na bayuyu baba tieri ekuru babe na mathina yo inya bongo mwanya itumi bakuromba thirikari na kinya ntu bawendi bobo yotonyera na kubatethia no ntumuri oyo ana baraba thomethacia no kayoita na mbere kuimba burambe nda kuromba thirikari kana muntu wendi bobo ya ari MCA wetu ari mama county ari ngavana wetu ari kinya MP wetu ibakuamile antu pone ana baba utethua tetuona no mpi thigara county eri ogomba katumenyere patwabia guria kenda onto ta kwenia mbura nera urire kwa tu nimpara ne turi stiri utiro na baetu baguthoma bweya utiro kinyana bawe guthoma skuru yetu baguthoma bweya bategona mbesa kantu kanuni ko tucia kanuni tugona bio batethi nako baki akona ka otethio kabaka mbusto ni eshimiwa betu kana tongerie betu mutongerie kinya wendi bubweya kinya te mweshimiwa no tuito bateka kukura bakwenda kiri community iba batiko batethia nikenda kitha ya kirasi kia saloon nikenda kinya kikarama batena kinya ofisi nkiripotera Weru weekendi kuma kangeta gishone mbunge kia Gembe Central beta wa Marion Karugi wa Kenywa. Right, so nangina koni atini antone baurito tira nipo kwirutani abo kathakire wandi bomiteka itenika kwina mbura bakirene inde kundike mokya umenyeri borera ne bauriti anto kinyara bauchemania kana baiti athone kukya kanya kanda kenkai na kwirutaniria kire wandi bo bomiteki enda kudongomia yarate dilunkirete mudori murioki na kulikibia Joni, tungane pamoja, tulinde mazingira. Tukwenda kuonia antu betu na aturi betu na ndiguru yonde. Igitarira tukethairwa twina biatho. Yethirwa birthday kana kiethirwa ijanarua tukumaragia kimu. Kukethairwa kwina celebration ingi ya kuanda miti. No ntu igitarira turi mtu wonde na kumenya twi igitenerera rigwirwa twina climate change na ima twinayo kwau atuonere ibwega tukungwire Cliffondi na wandi bwa miti oja ura president wetu araugire tukaanda miti bilioni 5 itukwenda encourage kana kwira antu bonde mantu jonde jaraba kathithagia bekae miti kana wandi bwa miti mbere lakini in case batu antu babethe twina potential ya kwamba kuanda miti mingi na ikienda tomba uchinji ariera mo nkoroki na miti kwanja matunda ya tutetheria sana ka ntuko chiejete kwithwa twina matunda twina miti egwaka twikinya kagita kau tukethwa era itwauri chokiare rirari na batu twina inya tukiuma skulu kwa thaitu kuthoma twithiria tukijanja tuketheria twina miti ria tutegete te kugitera aciari betu bandite o kagita kau na tukethwa kwina mikandi imba kuthwa cash crops ya tutetheria kinya ke feature chukuru na mitunda ya mepokando chash na migraveria kagita gwaka kinya ukethwa tutiko kwangaika on tumite tukethwa tuminganetie kwa uja murandi jojo atujo artist ijo dithetie mantu ja mega no ntu jo kumba antu gaga kai kenda bagia moyo kwanda miti ya thai na ndi tisi ni dithetie mantu ja maneno ntu arimi iba kuona mbeca nyingi gukurukira miti ntu bakuthondeka ruo kenda na ndija narua kimwa kwanda mutijwa matunda na tisi nekirite matujwa matunda muno kwa uagikinyia ukuru bwawe akethirwa akirija riria ageta thome agicokera nja akethia mitunda yo ajo giciaraga akare matunda na akona nyabia kwendia na nikumira kinda tunende tukwenda tukiona kanya kakunoka ndio kethirwa gitakura inchokerete na ndeto ingi inya *812*980# gwekira nisambazie jasikiza tuni yeku. Buda, umefanya poa kunicall. Manze naomba nisambazie tu kachwani. Kachwani bana. Hauna chwani? Cheki, nijenge kambao basi. Nijenge kakredo kambao. Hauna hata bao? Basi kaashu basi. Nijenge kaashu man. Ashu man. Buda. Brother, nijenge jo. Nikundiala la buda. Cheki, vile nimekupunguzia hiyo yote chwani mbao, ashu,
Manzi, mabro ni kujengana jo. Nijenge leo na mimi nikujenge kesho. Inya *812*980# gwekira nisambazie jasikiza tune yeku. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Kuma guciaro kaga kenke kaije keneja Weru TV itudhuruto twikura na gutambaja rungu ni untubwako wo mutegeri wetu irinjire mwe gutigira itukugukinyira go mutegeri na njira cionde nande no wone Weru TV kiri signet na pang free to air sometimes channel 440 Zuku channel 39 Go TV channel 96 na nande turikiri DSTV channel 368 ibwega ni untubwako twitikia Weru TV rumuri rwa Ameru. Nandi no wikire ntumirie kuya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kiri kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeje 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cha masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Wano ntubakudira itete na mbere kuwatanira na batu Nteto chetu chokera netinende mwaka muthiru yongire 20 ni mwaka yukitha yukiri kana wana mantu kathomba yario kinya mantu yegie siasa na muno kithurano kia mwaka ya 2022 ni kithirite kia na magaruku kathomba muno nende antu bakataka na siasa bakatha kwithira baichinda wakirite byo tongeria Murikito Nteto beti ntinyari kinywa na kumurika untubona njira ndene na kinya utonia pamonende banchamba irachawire kithurano kiu. Mwaka 2022 jokari kanwaja mwaka juria jwagwetherie bonene nchamba inene chagi siasa na gutemera kajira gakieru karugendo rwa siasa kiria siasa bangi kathomba. Perekera ituendale, reki kiadani nale, moja nale. Katetune kamumero anto baba ingeni bachithire barigarito muno ni kuringwa nthi kure wari gavana wa Meru Kiraito Murungi uria wejire ari namba 3 kinya kethira no nanite guchiitikia gukunene mbere ya kithurano. Na Meru kethira kuri muntu uturite siasa ene nkurukie bangi no bukuona Kiraito Murungi uninkarite kunya ngurukie ntwangaine nimekaa huko na ndashindwa kura no ndukumwe. Uchindi bwa gavana Kawira Mwangaza bukioneka kujukirwa na nkeru muno ni nyomba cia Nteto na kinyama ngatheti. Amwena bo thirikari ya kaunti ya Meru ironeka kugwata utongere bo Weru Kiraito akiananiria na baba inge ba MCA agwati mbaru bawe baba nene patongeretwe ni ure wari mutongero wa baraba inge mbungene Victor Karethi. Ni MCA kendake kiri MCA 45 bachokere na nkuruki ishigo mbunge bimwe kiri obore bikioneka kwegera MCA bonde ba ward chegichigo kiu na ishigo binge tatigana East kuoneka bikiegera amwe MCA na kinyamo bunge wa gishigo kiu. Kinyongo power belongs to people na reanto baria na reanto bathithia ora bathithia you accept ukaringa dust ukaendelea na uturo.
kiria bunge kienda ba kaunti ya Meru nchamba inene cha gisiasa irio mauka maore wa Igembe North nonekere gututwa ni Jaita Itumu wa Tigana East gichunge kabeabea kwano ni mpuru wa Borin na wewe Igembe Central kubaikiringo gukandurwa gitine ni Dan Kili. Kiri kaunti muturi ya Tharakanithi kuri na nchamba inene cha gisiasa iria kinyachio itombire kumbana kiri rugendo rwa siasa mwaka jojo ario ure wachwaga gitike ugavana Professor Erastus Njokan na ure wari gavana wa Ukabere Samuel Mbairagwa na ure wachwaga gitike usenita. Tongoria maria mathurirwe matathurwa na njira mbega na ni mabati kumenya muno mamenye nthino ti yao nthino ni andu ma Tharakanithi na matiomba kumabenia. Amwe na bu kuri na atongere baria njuta ciao cionekere kuthara bu nene mwaka jojo bakioneka gwitithirwa nkathe gisiasa ario MCA ure watindire wodine ya Kiego ya Ntubochio ure wijikene muno takabako rugono rwawe kuoneka kuringa biongo benyomba cia Nteto anene akierekana kuthurwa ari na miaka imika iburu. Miaka 21 na kugongorete rware na nyambo bishoka ile antubakieko ya Ntubochio kado nyingine nya sana no ntuko kwithira bombete ondurande MCO njota ya mheshimiwa Kadhuri Murungi kuoneka kuthara kumakiri mubunge gutwika seneta mubunge wa Ekuru Elizabeth Karambu Kaile miare muthia gukumbatira gitike ubunge bwa Ekuru nyuma ya kugeria maita jeri au Kabere neo kiri kaunti ya Tharakanithi ma MCA kuoneka gwitia nkathe nyuma ya ure wari MC wa Marimati Susan Ngugi Mwindu gutwika mubunge wa Ekuru Nyaga Mwisiraeli ure wari MC wa Muthambi gutwika munini wa gavana na Mwenda Gataya ure wari MCA gutwika seneta wa kaunti u. O kaunti u ya Tharakanithi gote mujumbe kinyomo wa ishigo bionthe bithatu wana bo bathatu bakioneka kugwatira ite biao gukurukira tigiti ya kiama kia UDA. Na kiri siasa cha kienthiguru kinya kithirani kwari na uchindani bwa kwi muno gatigati ka William Ruto na Raila Odinga. Usipochaguliwa wewe usilete fujo, usipange maandamano, usijiapishe, wewe enda nyumbani polepole. Ruto na unere record na gutwika rais wa batano wa nthiguru ya Kenya untobura bonekere kunanga nene nkorotia gwati mbaru Raila Odinga baba ingi bakiona teka Raila atithiro na kanya kangi gagwitonyithia siasa ene na kuombeka gugatwika mwaka jojo 2022 ni jojo rari muthia jo rugendo rwa siasa kiri Raila Amolo Odinga. Utan Jeshi fire vijana fire Ntinyari Kenywa Makarika 2022 Nteto.